For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Komisi Bentaban Pesutho ikipat ba bakin kiar na kajingdi duma haki jaka pat ba. Hagala asing ublay jong katayo kipulit katana nongpo kila ajing hikai bat kajing batai hakaleng katana nongpo hagabedai bat ka Cigarette and Tobacco Products Act arhajar lai. Kabakang persya bandi duma ni secret haki jaka pat ba. Kipulit katana nongpo haka arpu pratri uyayong arhajar arpusan kelimi banaji hikai ikipat ba alor kekenon jong ka Cigarette and Tobacco Products Act lani ka kotpa arhajar lai kabakang persya aga jingdi duma ke jakapat ba badai program la penolong hakeleng jaka kanongpo hagane ke jinghar kude beraji kai lor kenon an kabakang persya aga jingdi duma ke jakapat ba kato kadengut na preng kirupat ba ke langat ru aga jing syadan kuna namar ke jing bamburam kirupat ba da kabdi duma ke jaka bobuan kibrio badi kituru ke banyak aki kali kamai laban kedau bakane kenon an jaka kotpa kakang persya aga jingdi duma ne ke jingdi iki kenja jingdi ke basnadu duma bat kiwe-kiwe ke jakapat ba hajan gi skul bat kiwe-kiwe bagi papenkan ki kenon an kin ngat aga jing syapan stom bat syadan kuna nagalang gi bor pulet kidang trestom man aji hikai halor kene kendon bat kala kerpat ru ki pat ba ban burom nam kiwe ki bayat bayang ki jakapat ba kam tam habadan ki kelung kena bat ki kena ru ki balkam he kendiat da kebakiar ban di duma kabalong ru sibenta bane dai ki ne keno ke jing syakta hagal yang kakot kakya terjawab bom sekretar, di sekretar.